Marsya bakit? Agdalos ka dito balay. Tayo sangpit ka nun ni Ryan jay nobya na dito balay. Kaano ka na? Undaway da ka naon. Isung agdalos ka tapnon nadalos to'y balay asang putanda. Kahit nadalos mo to'y balay, naurnos mo tikunak. Doblem agdalos ata nakababain. Punasam anaimbag tinatar. Nagitikawa. Kan ikatem dagiti nakasalapay Abram ija yan tiridaw. Kababain. Sapay agrat-ratik mo't dagitayan. Ay na, apay masapaw. Apay anak ti presidente ti sangpit na anubya na. Di na man dagdagay ngagdalaws. Nagdalusak nga ruday. Noan niya ti masangpitan na nga itsura ti balay ay kaanusan na Nay, at na nagsardeng at tricycle iti batog bakad. Isudan sa dagitan. Allah, jak pinakadigaws. Agbangbanglo aklatan. Nanang, tatang, yam amok tinobyak ni Edwina. Edwina, isuda dagiti dadakkel ka. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Ay, kastamot kin ka, balasang ka. Nardaw, naglumagmagayam tinobya ti nakta. Anya ka matan. Agarasas ka nagpiksa. Puli may nga mente nalulok magnana. Nalok magni tatang ko. Nalok magmat ni nanang ko. Nalok magdapong ko. Kan uray dagi jay aante kan aangkal ko. Nalulok magdaamin. Kan uray dagi jay kakabsat kan kakasinsin ko. Kasi matlang ti size da. Ayos laeng balasang ka. Uray da ka may adumot lati kakaanakan mi analulukmag. Dahil tangarot kinalukmag ni Edwina ti aset na tatang. Iso tinakainlabakin ko ana. Kahit kasanon, aglutuak, dito'y kayo amang rabi anak kaw. Wana lang. Kanwan gayam, dito yan balay nga agnaed ni Edwina. Anya, di kay pa mo nagkasar. Kanawang pa'y mo urnong mau apang asawam. Iso nga rod, dito yan tipagyanan na. Taagurnungak pa itipagkasar may. Mala, magantayan. Nakagaumot ni nanang yaw. Ala, Edwina, sumangutan. Wan Ryan, tani. Mabisinak nga permin. Tadtay pa lang nga gurguro dato'y tiyan ko. Adto ti plata o balasang ka. Agyamanak, tata. Ngam dato'y dakkel nga plato ti kayat ko. Hanak nga sana itibasit nga plato. Adto, iti narabid ko asawsawan. Igawan ka niti ka na, Edwina. Ay, haanan. Siyakon. Gawin at sa mo, aminin ngayon na po yan, nardaw. Ay, shhh! Tangiwas mo man. Mala, mangan ka lang balasang ka. Di ka babae. Wan, tata. Ryan, mahal. Dato'y lang te masida. Ha? Isumot la te linuto ni nanang mahal. Ay, han nga balin, tanay mas dato'y masida. Kaste at agluto iti bukal ti balatong. Ado ti sagpaw na nga karne. Nanay, ibuk-buk mumut amin rin tamasida di tadakla platong balasang ka. Balakit eh. Idin ka pa'y agaw o iti masida bakit? Di ka sumana o dita. Nagbasik jay na batay. Kunak nga ipasidak ka nagiti aso kun pusa day jay. Basta gawa maon. Darasa. Nadlaw ko tatay panangan nga sa balit kita ni nanang mo ide aduti kinan ko Ryan. Pasensyaan o aduti kanak mahal. Hanak ngamin nga narwam iti basit nga makan. Amumat nga dakkel ti tangke to itiyan ko. Di mo ikan iti sa bali akay papanantijar ni nanang itay mahal. Awan na jay. Kano maminsan, nayunan ko man ni nanang mo ti lutoon na nga sidaan. Haan lang nga may sa nga putahe.
Nala, bayan, sakto ti agluto, mahal. Basta awan trabaho. Oh, nay mo tarawot day jay anobya ti anak tan lakay. Si kamag, no nakasango jay tao, hindi ka mo't arasaas nga arasaas, tanagpigsa ti arasaas mau. Hindi mo amaw ti agarasaas, tanagpigsa ti boses mau. Nagloomag tumo ti pinili jay anak mau. Ay mangirarit iti makanday jay. Anyang around kat nalukmagmat nga ron ti type jay anak mau. Naisam ni Chabe ni Ryan. O kitam na iti dua nga ex na, naglulukmag na. Ay, unan niya. Maikatlaw anobya na ni Edwina. Kat, agpapadada amin iti pamagay. Wine, kan uray nalulukmag na, ta nagpipintas damay. Nagpipintas ti rupa na. Hanggang panagkunak ni Edwina ti kapintasan da amay. Ha? De oray, pintas na amin na pintas no nagrawot mag. Mangiraray, tikas jaya kabalay. Mabiit ang maibos ti kwarta. Ekit bay-bayam ka na ita agtrab-trabaho mat ni Ryan. Saan damat nga agdaw-dawat ken ka iti kwarta. Isuda ti makakaamo nga gat-gatang iti masapsapol diti balay. Anyat pakasikuram aya, si kahamar siya. Nay, si kamot ti aglulutaw Ryan. Apay, awan trabahong ita. Awan na na. Ta napuspun mo tayo trabahon mi kumaakabiti iji kalsana. Intun bigat ka naman ay. Anya mo day ta trabahom. Saan adiritsaw? Kay, anya nga dagita luto anak ka. Sabali tinaluto abangaws. Sabali pa'y day ta prito a pork chop. Anya pa'y day ta lulutuan. Adobo a karnet baboy na nang. Anya day ta? Pangbigat. Sidaan tayo ita. Kurang ngamin ti may sa apotahi sidaan tayo. Anya? Agbirok ngamin ni Edwina iti sa bali apotahi. Saan amap na kiti may sala apotahi na nang? Ay, anyan. Nagastos launay mo jay nobyam anak ka. Inggatang mauntay swildom iti napanalawas. Wana nang. Ingulpik iti masida. Ay, awan anak ka. Kasano ang makaurnong ka no kasta. Nagastos launay mo tinubyam. Apay, anak tibak ng ayaday jay nga Edwina. Tamasapol nga adu aputahe ti sidaon na. Saan da abak nang nanang? Padpada tayo lang Ang naruam ngamin iti adu amakmakan. Tanaw mapan kami mangan iti karinderya kat 5 a klase ti masida ti order na. Anya! Ayunay mo tayo. Nalabos mo day ta akinaraway. Maawatan nyo kuma, tadakkel kat nga ro di pagkargaan ti kanan na. Agsaraaw ti tiyan na, no bitin ti kanan na, nanang. Nagsweldo kan, Ryan. Wain mahal. Oh, adto iti sweldo kiti upat nga aldaw. Saan mo't nga na diretso ti trabaho mi? Iso nga upat lang nga aldaw ti nasweldo. Ay, anya nga rod ngay. Talaga nga kasta Ay, inta nga rod gumatang iti masida, mahal. Igulpi ta iti masida data. Ay, adda trabaho ita, mahal. Apay no agpakuyog ka kaninanang. Tapno adda kadwam nga agbitbit. Ay, haanan. Haan ko nga kaalaan da diya nga nanang mo. Ada yung mantirik na kanya na. Mamadlaw ngamin nga sipsiputan na ti panpanangan ko. No agpungga kitiin na puy kan masida. Permiti pa nang kita na iti imak nga aggagaw. Ala, di mo panunutan ng dayta, mahal. O sige, si kalat nga rudan ti makitsinda. Diyala ka ba alam nga imutan ti gatangaw? Dati ti ilutuyo nga masida nanang niya. Ilutuyo amin dagita Hanyo manan nga tip-tipidan ta agluto. Uray ta kwarta mi mat kanirayan ti naigatang ita. Ay, nagadun ngay. Iluto kamin dagitoy. Uwin nanang, 5 nga putahe ti lutoon niyo anya.
Kanuman agluto kayo iti inapoy kat naynayunan nyo. Apay mano aya nga kaud ti bagas ti ilutluto yo. Upat akaod. Ay, isumat lagayam ang agkurkurang ti inapoy ta upat. Nakitak jay pagkakaud yo jay bagasan, nagbasit nga kaud. Dublian nyo Pagbalinan nyo nga 8 nga kaud ti iluto yo. Anya? Ay, Ryan, anak ko. Bagbagaam tuman jay nobyam. Ibagam tasurwon na ti agtipaid. Nabuslon iti bagas ken masida. Kaslamo kanon ti talo na tao ti kanon na. Kasita, awan man bagas tayawn. Wan nga ron. Nadlaw ko nga ron na manipod nagdana kami kan ni Edwina. Nagbiit ang may bus ti kwartak. Hanggang jakmat mabalin na lapdan. Ta kaasimot nagsakit ti tiyan na. Nalakang amin nga agbisin ni Edwina. Apay no, sinaam laengan. Kasumapul ka itinakutong nga nobya. Ni Nanang Mat. Saan mo takas karina nga ramidan day tang ibagbagayo Ay ayatek ni Edwina nga ore nalukmag. Kan amoy mat apag-aayat ko tinalukmag nanang. Ay, nukas ta nga raw. Masapol a dubliam ti panaggagat mo nga trabaho. Tanay, pangdwa a tao ti lamuton jay asawam. Wala nang, di kayo madanagan. Tagbiro kakto iti sabali a pagtrabahwak. Agtrabaho ag overtime kan ag sideline Manganan, Edwina, umay kasumangon, senyorita. Nagbiit matan nga linuto yo jay masida. Naluto yo amin matlaang. Saan? May sala aputahe ti linuto. Tanay, nabuslaw, nagluto ak iti ado aputahe. Anya, apay ngay. Isungarod nga ginatang ko amin dagi jay tapno mailuto nga amin. Surwom ti agtipid, Edwina. Tanay, marigatan jay anak kong agtrabaho. Saan tayo abaknang? Kumaan no aglap-lapusanan tayaw taoray 20 aputahe ti sidaon tayaw. Ha? Nasaysaya at no agbalinak aprang kaken ka. Uray masakitan kan basta maibagat ti rumbang maaramid. Kasyam kumamot yay anak ko. Tanay, ag-overtime pa yan. Ag-sideline, amapan aglako-lako, iti kom-kom-pormay, tapno adala paggatang iti masida. Isuasursurwam, taginaw. Saan alamot, ti kukuam. Ay, Hala, manganay. Ne, Edwina, si kamot gayam. Sumrag ka agyamanak Belinda. Ada ka di kadwam ito'y balayaw. Ada, nilakay ko. Madama ti pangan. Umay ka, mangan tayo. Ay, ala, kababain. Ngam sige Anya nga katawisan nakmat nga mangan, di mga anak. Madi ka no ngamin nga papaayan ti grasya kat. Oh, adto'y ti plato kan kutsara, Edwina. Ay, thank you, Belinda. Di kag babayin Edwina, mangan ka lang. Thank you, Ajigo. May salaang nga putahe to'y si Dayo. Ay, wan Edwina, day tamot la tinaluto. Ano sa mo na? Buwan di bale, te importante, ada. Hello na Natasha! Nagbanglo man datalot-lotoan niyo. Nasayop ko nga minitarwar. Iso nga imayakman. Anya nga datalot-lotoan niyo, nana. Ay, adobo a karnit baka, balasang kaw. Ay na, nagimasan ngay. Si kalaang tagsida ita. Adda ni tata mapasipikaw. Kasangsangput na nagapoy ti trabaho. Ay, ay, medyo mabisin akon. Mayat sa ngaramanan data malot-loto nga si Dayo ay kawan na. Urayam labasita na malutaw. Tamangan tayton no madamdama. Bala siyang kaw. Oh, ato'y paitin na po Edwina. Mangan ka lang. Di kag babayin. Thank you, Tata Pasipiko.
Ninanata siya ngayon na pananan. At ay di salas na, agbuy-buya man ni ti TV. Basit, tikan kanan na, isa nagbita mang mangan na dyan. Oh, mabisbisinak ngamin nga perme. Pasensya at tatain niya. Indanon ko ito'y balayo tibisin ko. Apay, di ka pa'y nanganaya malasang kao. Nanganak matkit di nga basit. May sa nga putahe tiin luto dya katugangak. Patiin na po iti pidan na nga iluto. Kaslag patinggal ang iji karabukob ko ti kankanak iji balay me. Apay, anyat paborito maaya asidaan malasang kao. Uray anya, basta adu. Hanak ngamin nga mapnak iti may sala nga putahe. Adu nga putahe ti kayat ko nga sidaan. Tapno mapnak datu buksit ko. Ay, kastaya. Malaa. Umay ka lang mga niti balay, nukurang tikan ka na medyo balay yun, ya. Awan tata. Kating kayo welcome nga umay mga ito'y balayo, tata. Ryan, bagbaga amjay asawam tanay. Pindaan nan samot amin nun akaaruba tayo apakipanganan. Di yung amin tipidan tinutun nyo Tapno saan naman pa nagsapol iti pakipanganan na nanang. Masya na mangarod kin ka ngagtrab-trabaho, anak ko. Para kin ka mo laang ter aramidik kahit. Sana siya ti panunutin nyo. Jay manugang nyo. Mala, jakon lapdan no mano aputahe ti kayat na sidaan. Basta isaw ti aglotaw iti sidaan na. Isorom ngagtrabaho jay nobya. Ultimo agluto di na pa'y maramay. Agruwaman ang maidasdasaran latan iti kanun na. Ibagam ta agluto iti kanun na. Hello! Naimbag nga oras mo, Jigo. Nangan kayon. Santay nga rodid bina. Kunak ngagluto kiti kanak ng si madutak mat. Apay ni bakat mo ngay. Napanay di Manila. Napanda sinukonte kapsat na nga gapoy di abroad. Ay, kasta aya. Ay, kunaknohan kayo pa nga nangan. Umayak kumamanan makipangan. No kaya't mo intamangan ni GLA. Naimbagin siya taro ti pagpilya na putahe. Ha? Ay, sige. Ay, day, tati kayat ko kat. Ado nga putahe. Hanak nga mapnak iti may sala nga putahe. Papa na may duwina. At nakamat dito'y ili. Wano agmarket ka. Ay, agor urayak nga rod iti agilibre iti makan, tata Pasipiko. Ay katintamangan na italagayam. Ha? Agbayso tata? Sige man nga rod. Jay sa balimat ang nga putahe. Jay na isab sa bali kumamat nga putahe. Sige, na italagayam. Anda papananta a restaurant. Na indumduma ti putahe da ijay. Edwina, bakit? Han ka man nga umanara ko, Brian. Makaumamat nga. Ano dyan ko lang? Naumakan? Anyat na ka umaam? Awan, adaya imbagak. Maturugtan ko nak. Agsarita taman pa'y nga ron. Pudno aya, adi ka kanon namigat kan nangal daw diti balay itay. Kan itay malam, kunam anabsug ka. Nang nanganam. Makaumamat ti putahe iti balay. Iso nga iso ti putahe nga ilutluto ni nanang. Kat mabalin mo matagluto iti kayat mo asidaan, bakit? Ado, ti mabalin mo alut po ni Jeref. Masadutak nga ron nga agluto. Naimimas ti mangan, nuluto ti sabali ti kanan. Di kan mapan makipangpangan karag iti karobawan, ta kababain. Ay na, uwan. Ang kakadi nga agdanag. Ta ijay ili ti pangpanganak. Sige, maturugtan ta na bamban nugak. Na Natasha, di yun na nakita no limabas dito'y balayo ni Jigo nga asawa. Ay jakbot na si putan bala siyang ko. Apay sana Saan nga raw? Tunggal panangan awan iji balay.
Sa sumangpot, nabsog ka nun. Nay, pangpanganan na ngay. Ijay ka no mo ilay. Ay, masansana na kasta tira aramidon na. Anya, ay agpadadan akan nilakay ko. Manmano mo lamang andito'y balay tamad adik sa namangan itirwar. No ka ano alim makay, isoma ti kanayo na pampanangan na ni Jerwar. Uray ko mano awisan nak, samad. Un nga rod, na. Uray nila kay ka, di nakpainaway, so uray na minsan la kuma. Nala, urayam latang aruda na subang po di asawam, Belinda. Onya, napsog kamot lang, Edwina. Ay, perme ah. Thank you manan Jigo. In libre nak manan itipangan. Ay, sabali manan nga po tahay tinaramanak. Okay, kasanaw? Mapantamanan iti sigo na papapananta. No, kasto yung malpas tamangan. Katsi ka ah. Bahala ka, Jigo. Wangan ka lang, Edwina. Agbusog ka, daado aportahe na ita in-order ta. Wan Pasipeko. Talagang agbusugak manan tadta. Saan ta pa'y nga awid lumalpas ta mga wen? Mapanta pa iti sigol nga ayuyang ta. Wan, ariglado, Pasipeko. Amom, maayo akman amang ming-ming-ming ni tarupam. Nagpintas ka talaga, Edwina. Thank you, manan ah. I like you. I like you too, Pasipeko. Ayan ni bakit mo, Ryan. Ha? Apay, Belinda? Anyat masapol mo ken ko ana? Kan apay akas lang makaungungat ka. Aga-agaw ti asawam, Ryan. Agpakpakalong iti asawa. Ha? Ni, Ket, tapno mamati ka. Adoy dagiti ladawan dadwa. Oo, kitaom. ha? Apay akas ta tilangada dita. Ha? Nakitak dagiti aladawan iti cellphone ti asawak. Kanayon da nga update iti ili. Anya? Awanan day, Divine! Idarom ko ida! Ha? Ha? No, Natasha? Awanan ba ti asawam? Parwaram matag nisot kamay! Ha? Apay na. Anyat atraso ni Edwina ka na kayaw. Lalaki raw di asawam! Saan lagaya man nilakay ko ti lalaki na? Pati ti asawa ni Belinda! Ha? Parwaram ka kayat ko makasarita! Masapol nga nisot kamay! Pakawanan ako, Marayan. Apay anaramid mo ti kastoy kanya kay Edwina. Amam no kasano ti panagayat ko kin ka. Agsakripisyo ak nagtrabaho para kin ka. Tapno may pay ko lang nagiti kasapulam. Ngaman niya't inaramid mo, ha? Sorry nga talaga, Ryan. Kung naknuputahi lang nga makanti sa sapulam itirwar. Yung pati mo't gaya man ti. Ay, sana nga maulit na dyan. Sorry, promise. Hanakon nga rumarit ti balay. Ala, ako kusam amin na nakawas mo. Tapumanaw kalangan. Ha? Apay ngay. Hanak ka di ngay kaniti may sapay nga tsansa nga agbalbaliw. Lading itak, ngam saanan. Naupayakan kan. Lalakati mamakawan. Ngam narigat ngay sublit ti sigod na panagtalag. Nasakit man. Ngam nasaysaya at awaswasan tan ti amin ka na ta. Iso apumanaw kan. Kita man, to'y blouse ko no pagbagay ko badlaangan ako. Ni, barbaro man tabado yun. Nangalaan nyo ngay. Wan, maya mo, bagbagay yun nanang. Oh. Sabong-sabungan. Ay, kat, regalo man jay amamon anak ko. Talo dagitoy. I love you ka no. Aday jay balay jay dua. Kastoy mo't lati style da. Agam sabali na kolor. Aya,
Ay, naimbag man. Umapalakman nun. Kukuha mo jay may sano kayat mo anak ko. Saan Regalo nga ron ni tatang kada kayo. Alaki din. Kukwayo tayo jay nanang. Ketapno saan ka nga umapapal kanyak anak ko. Ay, nagdungo talaga ni tatang anya. No kaano alim makay. Isumati pa nagbalin na nadungo kan nalailo kada kayo. Uwan nga ron sigud mo't kit din ang nalailo kan nadungo jay amam kanyak. Kimaro lahita. Ay, imbag kayo pay. Ang siyak ngay. Apa ay, saan ang nadungo ni Ramil ken kaaya anak ko? Anya mo day jay ngay. Di nanto pa'y malagip ti birthday. Kan uray ta anibersaryo may, di na malagip. No jak ipalagip, awan Na, apay nga tangay. Dinala tol-tola dun jay amam, nakaswi-sweet una ikanyak. Lab na labnak ni tatang mo. Win nga ron, nadlaw ko mo day tananang. Angam kaslaki maro ti kinalailo na italim makayan niya nanang. Ahon permi Grabe nga ron no kwa. Siguro, no agbinula nakpailaeng, madyan ka pa'y anak ko. Anya? Sorry, Elpidia ha, sweetie. Wen, medyo naladawa ka nagawid ta. Nag-meeting kami at drivers. Kanayon mo ti pa nag-meeting yun, narding lakay. Wen nga ron. Lumaminsan, kasladyak kayatan ti umatindar iti meeting. Ang mamulta ka nung amin ti saan na makimeeting. Anyalat pag mit-mitingan nyo aya? Kumkumpurmi Ay, wen, ada in-take out ko akanam, sweetie. Anya, sabay nagluto lakay. Nangan kami ni Tirwar, iso nga in-take outan kamutin iti kanam, sweetie. Ala, umay kanta, mangan karwag. Tayo paboritom nga adobo na ita. Kan ada pa'y pansit, kan siupaw. Kan ingkatangan kay tinapudot a pandesal. Ay na! Nag-iibasin. Alagarod. Agkape ka nga rod bayat ti panangan ko. Tapno adda ka duwag. Ay, katuwan Jakmat kayat nga awan kaduam amangan Subuan ka pa'y no kayat mo, sweetie. Saan? Nalabas kamot narding. Kislamot kakaskasartan no kasta. Ay, kat mabalintamot nga isublay, tinapalabas sa bakat. Idi kakaskasarta pa'y lang. No kayat mo, mapantapay ang honeymoon. Anya? Sahanin, sayang ti kwarta. Ornungan talaangan apagkatang iti maintenance ta. Mare Elpidia, nakita kayo iti agsapakan ni pare Narding Mayat mo ti kakapyan nyo iti paraangan nyo. Aginggin nantil kayo, Muna yan. Pasensya kan, Mari. Ang saan mi nga igagagara kan nila kay tikas jay at charme. Talaga lang kami na very sweet jay asawa. Ay, makapaapal kayo nga raw. Tauray bakit kan lakay kayon ka nalailo kay latay titunggal may siya. Adda iti lalaki day tamare. Isuda ti mangdala iti dayta. No nalailo da kadagiti asawa da, naragsak ti panagdenada. Imbag man ta nagtalinaad ti kinasweet ni pare Narding. Angam ni kumpare, main na. Idilim makaya nawanan. Nagkupasan ti kinalailo na. No idi ka bambanwagan may nawan makunak keng kwana. Ta talaga very sweet mo't Ti kaya nakatipilaklat ta keng kwana. Angam itangay ultimo pagidaan dandanidinan kaya ti makikaida kanyak. Aya! Saan mo't nilakay ko? Kat no nakaara ko plata kanyak iti agpatpat na nga uray nakadagdagaang.
Aya? Ken kada rumwar iti agsapa amapan agpasada. Ada goodbye kiss na. Ken no sumangpat umagaglata. Ay, nagmayatan. Man-mano ti kastamare. Oray lakayon ka nalailo lata. Yuwen nga rod mare. Iso makunak swerte ak iti asawa. Siyak siguro ti kagasatan abaket dito'y Pilipinas, mare. Anak ko, kitaem ka dito'y relo. Nagpintasan ka di. Ni, nangalaan nyo di tangay. Ginatang niya. Ay na, regalo jay amam kanyak idi kalman. Narabian nga minasimang pati di kalman. Tanag-overtime man nagpasada. Iso rinigalwan nag-itirilusi ka. Ay na, nagmayaton. Talaga mo ni tatang papaapalandak manon. Saan mo't ibang bagaklaag mo't. Proud ak ngamin ijay amam anak ko. Wen nga rod, kukwaklatan ati umapapal kada kayo. Ala, bayam, tainton sumaron no, ibagak, tailak aman na Ay, saanan nanang. Oh? Isupay mo tapaggastusan da. Kabaulak mo ti gumatang iti gamit ko no kayat ko. Ti kayat ko kumangarot ko tadamo mang regalo kanyak. Regalwan na kumamo di manugang yung ay, awam lalailuan na. Oh, anya palat kukuam ngay. Mangan kamutin asam ta. Di mo pa'y mo ikan ti platok mo titiin na po'y mo. Talagang awan lalailwam, Ramil. Apay masapol? Kabaalam mat ti aggaw iti kanam. Awan pa'y lalailwam mo. Anyat mapaspasamakan ka aya. Apay akasta ka. Sigod mo't na magsigao iti kanan na saan aya? Ala, wanon, mangantan. Imbag pa'y ka ni nanang. Nakalalailo ni tatang kang kwana. Ngamsi ka, awan pa'y lalailwam mo. Di naksa ngamin ay ayatan. Ay naunay kan aya. Sigod mo takastuyak saan aya? Apay di ka pala nairwam. Nala, mangantaki din. Talaga di ka makarik na. Nanyata mong isulatan. Amom lakay. Tunggal ipakita ken ni Santa nga anak ta dagiti irigregalom kanyak. Ken tunggal istorya ti kinalailom kanyak. Kasta unay apanagapal na sika. Okay. Anyat ko na ngay bakay. Sana all kung kunana Sad nga bin analailo jay manugang taken kwa na. Kahit kas niya siguro at talaga ti kinatao na Saan asyowe ako nada? Oh? Nga ta. Amagan mo't no, ada babae na. Iso asaan asweet ken ni Santa. Ha? Awan mat siguro. Jakpat yan nga agbabae ni Ramel. Nasingpet mo't na dyan ti kunak. Nga ta? Apay nga rod ngay asaan analailo ken ni Santa. Di na pa'y kano ibagbagati, I love you ken kwa na. Anda nga raw ti kakasta at tao. Saan da asyowe? Naibaglakit din ta, showy ka, anya. Banag apakaragsak launay. Feeling ko ngamin kat nakapat patagak launay ken kalakay. Ay, siyempre love na love ka nga ron. Bakit? Wow, I love you. I love you too, narding lakay ko. Talaga ang madlaw no ipatpatag na kati asawam anya mare. Taapay mo't mare. Wana takasla ka na yun na blooming ka. Presko ka na yun tarupam. Kan naisampay. Kaduan mo't mare. Kasta talaga no, nadungo ti asawam. Ay, imbag man. Hangam siyak, Kasla ka aruban sa laangan, ti pangibilbilangan di asawak kanyak. Iliwag tinapalabas, numakit-kitak ti kinalailo yokin ni pare. Iliwag ti panangibagbaga na iti. Nagpintas ka bakit? I love you bakit? Ay, nagsiksi ka bakit? Kakasta ti bagbaga na kanya kidi.
Ang amitangay, nagangdod ka. Kung kuna nakiedin. Anya! Ay, nagloko mo't day nga asawa mo. Ang awan nga ta, babae na, mare. Laklakayan na nagbabae pailaan. Anya ta mo, mare. Ay, sus, awan lin na kayan iti dayta. Kat no adda pa'y agtawon iti 70 plus, kat agbabae pailaan. Asino kumamot timang patol kang kwanangay? Kasaan mo ta pensyonado? Awan mo makukwarta na. Ay, kapaliiwam laeng, amare. Taamangan no agbababae mo ten. Iso timam naiken ka. Ay, narigatan. Adamo ta kanayo ni Jay Balay. Saan mo ta rumrumwar? Sagpaminsan mo la rumwar no kwa. Papapanad na ngay, mare. Ijay ili no kas jay nga damapan nagatangan. Ne, mare, kita Amang no pagpampambar na lajay mapanagat-gatangan. Agam kinapudno na hadagayam sarsarakan na ijay ili at chicks na. Ha? Paliiwam jay asawa manak ko. Kastoy matlatim bagakan ni Nana Maberta. Kanayon na ngamin nga istoryaan kanyak, anatamnay kano nila kay nakenkwana. Awan kano lalailwan na. Iso nga imbaga kapaliiwan na. Amangan no adakit di mo chicks nan. Ha? Iso paliiwan mo't jay asawa manak ko. Amangan no adda babae na. Ina, urayak lang tibayo matitiday ta nga ibagbagayo. Kasta ngamin, tidaduma alalaki. No saan daan nalailo iti asawa da? Sa bali, ti paglalailwan da. Kasta nga tangag paiso nanang? Jakmot kit di sigurado no adda chicks nila kay mo. Agam, paliiwom laeng anak ko. Awan kastay ag sigurado. Ibagamtag paiso kanyak Ramel. Adda babae man niya. Anya ka din na itang ibagbagam santa. Anya babae nga ibagbagam mat. Inkarigatak to pa itinagaram kan kaiday. Mabainak nga agaram. Dahil nadulaki di agbabaeng. Awan iti panunot ko na ita. Ape nga ruda kasta ka. Kaslawan patagkukan ka nga asawam. Jak marik na napatagakan ka. Pati anibersaryo ta di mo pa'y malagip. Pati Valentine's Day, di nakpay may kan matitisabong. Ulay kan, aya. Anyat naknakan mo aya, takas tati ibagbagam. Saan ka matasiguro kasta? Ada siguro sa bala pagpampanda siyam. Nakakita ka siguro ni ti kasukat ko, Ramil. Maturog takit din tani. Masapa ak pa'y ngagtrabaho inton bigat. Saan man atila pampanunutam? Tawan kinapudno dagitang atapam. Umyanak man pala dito balayo, tatang. Nay, apayag. Nagapakayaw iti asawam. Saan mo kidi nga masurunak? Kumarkaro mo itong tikinatamnay na kanyak. Apay aya. Yap, apal ko nga min di asawak kada kayo. Nagdungo kayo kaninanang. Kanayon pa arigalwan nyo. Ngam di manugang nyo, uray na laylay la kumasabong di nakpay may kamot. Iso nga tapa ka di nakayayatan. Nga amangan no da babae na. Ay nanak ko. Saan nagpapada na iti lalaki? Adda siyo adamot saan? Basta. Diyak pa'y lagawin, tatang. Apay, adaya pamanaknak mo nga adda babae di asawam. Awan matkit di ang madmadlaw ko nga ron. Ay nadyak mamatay nga babae ni Ramel. Sigod sama takas dyan di ugali na. Basta, apalak launay ni nanang. Kas kumamot kada kayo ni Ramil. Unay ka nga tan na nakaragrag sakak no kasta, tatang. Adda ka din ni Santa Nanang? Adda. Di na kano kayatan ti agawid. Apay kanungay. Saan kami matanagapa? Awan mo't madingay inaramid ko kinkwana. Anya ngawan? Kat no addan samot nga minin babaem. Ha? Allah, awan mo't ananang.
Anya ko maaga po nga agbabae akngay, kat ay ayat aglaunay ti anak yaw. Atapon ni Santa nga adda babaim. Tanag tamnay kamot nga minen ken kuana. Sigod matakastoy ko nanang. Ammo na mo't dayta. Lailwumot nga min maminsan Amom nga minan niya. No, malamlambing ti babae, kay kayat mi dayta. Ha? Uraya sinumot siguro nga asawa no natamnay ti asawa na kenkwana, talaga nga gatap. Nanang, Ti mula matultulad ni tatangyo. Naglailo kanyak. Uray saan ko a birthday rigrigalwan nak. Itimtimplaan nak iti kapit. Igawan nak iti kanakan. Masahyan nak pay no daduma. nanang, No kayat mo nga agawid ni Santa Ijabalayo. Ay aywem. Lailwem. Sagutam iti sabong no kasapulan. kasaritak man nga rod nanang. Inka pa'y mangala iti irigalom ken kuana. Makisarita ka nga ima-ima. Awan kasano maay ayom nga inukasta. Anyat gagaram, Ramil. Umay kasukunan, tagawid kan bakit. Sorry, no nyaman ti saan mo nagustuhan nga inararamid ko. Ikarik, ano anya ti kayat mo nga aramidag, iso ti masurot. Ah, Ewan gayam, chocolate para kin ka, Santa, bakit? ni. Apay, anyat naknakan mo. Alan, awata mo bakit? Tayo nangin at chocolate na ita. Agawid tan wine, ta nagluto akit tinaimas asidaan. Tayo paboritom asidaan tilinutok. I love you, bakit? Ha? Agkan ka man, Ni. kailiw ka. Mwah. Ay, unay ka ti nagpintas nga asawa ko na ya. Di ka kadagpaspasog noon. Ay, ayatan kamot kat. Awan babaik. Wala. Agawit tanwain. Nanang, at the good news ko kada kayo. Ay Oh. na, nagbalbaliwan ni Ramil. Talaga? Ay katmayat nga rod ano kasta anak ko. Sana na natamnay ken ka. Saan, nanang? Nagbalbaliw nga rodan. Nagbalina na sweet. Naglailon kanyak di manugang niyo. Aya! O di mayat no kasta. Awanan ti pagparpari ko taman ako. Anya di nang ikaw. Ni Ramel, lima ilon kunam Santa. Wen tatang, kas kada kayo, tila mairigregalo na muton kanyak. Ay na, makapayat nga rod. Ay sos. Delikado na itan Santa. Ha? Agbababae lakit din, jay asawa. Ha? Anya? Ang babae nga. No kaano alim mailo, at da babae na. Uray agpinus tata Santa. Adda babae di asawa no kasta ter aramidin na. Iso nga agpaliiw ka anaimbag anak kao. No kasta. Adda babae nardig. Awan, adda aya. Iyag mo na ita cellphone. eh. Hello, kunam. Apay nga. Hello, kunam. Hello. Hello, sweetheart. Ayan mon. Matuukan ako na mangururay kan ka dito'y hotel. Makitam. Si kamot gayam ti adda babae na nardeng. Hoy, babae! Urayan nak tadata ti agsarap, Sa dino ti ayan mo, tao may ko ipagat-pagat tarupam! Hello! Hello! Ha! Maputing matlag kayam ti awan ng bain! Iyag mo ta cellphone ko bakit? Anya ka ka day. Saan ko ababae na jay? Aglibak ka pailaan, ket naglawag lang nga rudo na sweetheart ti awag na ket ka. Ket hotel pay, jay pagsarakan niyo. Apay, nardeng. Apay nga raramid ang tikastoy. Kundi na ilo ka kanyak. Gempang kalub mo lagayam iti panagbababa
Bakit tikas dyan nga araramidam? Walang kayo tibain! Nana, gusto daytan. Pagsalitaan nyo na yung bagdayta. Sana kasta. Onya, kasjay ti kayat mo nga aramidak? Bakit? Ti kas iti naramid ni tatang? Nga agbalinak analailo kan managregalaw? Ngam iti likodan lay takad agbababae akayam? Ramil. Kasta una ya pa nang ipalastog ni nanang. Pasaray papaapalan na kapayon. Gapo iti kinasweet ni tatang ken ko na. Ngam agbababae mo't gayam. Ay, wan nga ron. Ay, style na lagayam tikas jay. Tapno makaluban tar aramidan na. Iswasi ka, saan man atila apalam bakit? Noan niya ti kinataok, aklonam. Aw-awatan naklatan no sa anak asyawikin ka. Tasigod mo, takastoy ko, manipod nagasawa ta, saan? Wan matkit di Angam napuutam ka rin, anak babae ak. Saan pa, Ramil? Gapo, ta ay ayatin ka. Uray sa anak unay aswit, wano nalailokan ka, na saan ka anay nayunan kan isuksukat. Si kalatta ti kapatgan kan kakaiso na nga ipitpitit ti puso. Ay, agyaman nak nga rod alakay. Kut pasensyakan Ngala, awan kanyak na jayon. Basta na ito'y tilaglagi pamuan. I love you akanayon, bakit? I love you mo't akanayon lakay. Hello, Cardo. Agawid akon iti mabiait. Jakon agsubli dito'y abroad. I hate, nasaya at aslay. Kano nga ron, ti flight mo, no mabagak tayo mangsukon kang ka airport. Ay, addan natulag ko amang sukon kanyak, lakay. Saan mo na problema, unday ta? Ha? Kastaya. Sino nga eh? Taylugan, ti kaanakak. Chay barbaraw nga van na. Ay, kahit nasayat nga ron supay ti pagarkilam. Ta gasolina la siguro ti bayadam ken kuana, ta kaanakam mo. Depende, ano niya ti ibaga, chay kaanakak, Cardo. Sige, tanay, madama ti panagimpake. Kita umdag ito yung impake kaya hawid ko, ane. Nagadunay, Kahit maawit mo nga raw, dagita. Ay, easy lang lakay. Sige. Babayan lakay, wan. Bye, siling bakit. Uncle Cardo! Uncle! Day! Apay! Paparan niya o marsaw. Di kay pay matgayam na kasukat, Uncle. Hintayo na. Di kay sumuro tamang sukon kani Auntie Seleng i airport. Itan aya. Kunak ano inton parbangon pailaeng. Itan, Uncle. Traffic no bigatay. Sa diyo imbaga adagos kanyak. Jak pa'y nakadigaos. Jak pa'y naipastor na kita'y panawak adinguin kaw. Ay sus, sa pa'y agdardaras kami, Uncle. Agbati kayo na. Da kami latan, timang sukon kanyante. Mapanti orasan. Orayan dakbiitin, 30 minutos la siguraw. Ay, awanan na. Naladawan, Uncle. Agbati kayo, da kami latan, timang sukon kanyante. Ania. Ay na, kakaanak na ya. Kumusta kayo? Naya, kailiw kayo. Oreda kami, ante. Mailiw kami mutun ka na kayo. Ay, Ante, tay pasalubong ko ngay. Ayanan ngay. ayun! Ay, nagmuna ya, Betty. Adda dito'y bagko. Duwa nga rilo dya ko na ka, ante. Sagay sa kami kanila kaya ko niya. Uwan, adda nga road. Ay, siya nga yan, tay. Adamat rilaw. Ayun na. Sasagay sa kayo amin, akakaanak. Ay, agyaman na ka, antay. Nala, hintay pa nga rin mangan, tanay, mabisinak una yan. Di kampay nangan. Anya? Ay, sige nga rod. Inta yun. Di yun sa kadwa ni Uncle Yo.
Agpatay-patay tumat nga grob-robot ti asawa yung antay. Ay. Imbati min nakabaybayag. Anya? Ala, sana baalin. Intayo nga rod manganan, kakanakan. Ay, antay. Arkilam tilugan ko tapno damot pang maintenance tilugan. Ah? Ay, kauna. May mas ti sabaw. Mano aya, ti arkilana, kaanakan? Uray, 15,000, mabaliran antay. Anya? Nagninamot te. Manumo lang nga oras ti biyahe, manipod ijay lugar tayo. Ay na, ngiminat ni gasolina antay. Kan narigat ti agmaneho. Uray di kan mangta di ti pang gasolina. Basta bayadam ti arkilana 15,000. Malangarod. Uwinin, Marsaw. Ayun gam, ante. Umadanin ti kasangay jay apo kong kanyak. Inton umay nga lawasan. Ay, kastaya? Ala, nagbita talaga titawan. Kaano la jay pa nag-birthday na hindi na panatawan. Nagkasangay man kaya man. Win nga ron, ante. Anyat regalo nga jay apo kom. Anyat kayat na aya. Ay, no siyak lang nga may sakit may mayati kwarta nga iton mo, ante. Tapag gatang ko iti diaper kan gatas na. Ha? Ay, wala. Mabalin lata ka, anakan. Wala, dumsag kayo pa yan tay. Dumagas kayo nga umuna di tabalay. Sakay to itulod iti balayaw. Nagluto ni Bakit iti karnet kaldeng. Ramanan nyo ati luto na. Ha? Ay na, kayat ko na itakan. Mabit lang, tatulungan kayo amang ibabaka na iti bagahiyaw antay. Ay na, nagsayatan, tadakan siling Bakit. Imbati dakmat nagiti kakanakam. Iso ajak nakasurot anang subukon ken ka. Agpatay-patay ka kanumo nga may nga grub-grub-wat kardo. Ay apo, ang malala, okay lang. Uray tadamot nagiti kakaanak kakanang sukon kanya. Anay, ayan nagitay bagahim ngay Bakit. Ay, awanen, intig kun ka nagiti kakaanak kak. Ah, Puro pasalubong ko kadakwada nga minti karga ti bagahek. andya. Ken inted kumeten ultimo ti nagkargaan da ta kukwadan. Andya. Apay, ti ka kadimadanagan. Tadala tamo pasalubong ko ken kalakay. Kalugong ken pangbanglaw. Tagpilpilyan dan samar day tuyan Bakit. Ay kaagan anus ka Mayat lata da ita. Ta imported. Ti ka kiidi agyaman. Tadala tamo para kanyam. Nadamag ko nagawit kan silang isungay maya. Ay, nay. Da kayo magayam, antigurya. Ay, sumrek kayo Mabalin nga isarap to'y dua sa rukod ka. Tamang ano pidutan na dito. Sapay nagngina to'y sa rukod ka. Ibati yung latta dito'y ruwaran. Sana mapukaw dayta. Di dapagan ano dayta, ante. Sigurado ka. Ay, numapukaw dayta sukatam. Ay na, makabanog matimag na. Malalala, tugaw kayo nante. Tapno makainan na kayo. Po, nagapgapuan nyo aya. Ay ka, TJ Balay Umay kumaalaan tay pasarabok Ay, sus. Sapay na ibusan, dagiti insangput ko apasarabo, antay. Ay, pinagbibingayan nan, dagiti apo ko yaw. Sana balin, basta dakwarta. Paggatang ko ita sukar, kape, kan gatas ko. Sige. Mabit lang nga raw tinak mangala, ijay wallet ko, antay. Ay sileng. Diyak kayat ti limagasot wano sa nga ribo lang. Diyay nasursurok ti kayat ko. Umdasan ti 1.5, antay. Di ka paila na yun 2,000 mat.
Sige nga rod, ante. Mabait laeng. Ay, di ka maumamang tultulong kanyak wan. Tano matayak to. Si kanto timang tawid ija house and lot ko. Ada pa'y baul nga idultulin ko ijay. Ah? Pasig nga alahas ti kargana. Balito nga alahas. Agpaiso ante. Baka damdama. Hangayam nga siyak ti pangipatawidan nyo kadagijay. Sika nga raw. Ta sika lang ti kaanak ka nasingpet kanyak. Amin dagiti kakasinsin mo. Nagiimot na. Isuasi ka, ti paborito kakana ka. Naimbag nga oras yung angkal. Ada ni ante sinain. Ada, Gemma. Apay ka, day. Nadala ko maibagak angkal. Importante. Mala, sumrag ka, ta danune mo niya ante medjay kusina. Madama ti panagluto na. Agyaman na angkal. Right. Apay day ta kwarta silang. Itid ko kun ni Gemma ka anak ka. Ta paggatang na itigatas ti anak na. Kinawan ka no pagasda lakay. Awan samot na ba ti akwartamon bakay? Uray maibus ti kwartak Basta para kadagiti patpat gek akakaanakak. Ay kat mangibati ka mo titi para kadataa. Awan samot gastusan tan. Ipadawat mo samot amin akwartamaon. Uray kumano ipautang mo. Saan mo ito ipadawat mo may? Hey, apay aya akasta ka, Kardo. Nag-imot ka. Made, ti agim imot. Awan karga jereptan. Danumlat karganan. Ay, ko'y dupenta pa'y laeng No, awan karga na ta sayang ti kuryente. Di ka pa'y gumatang iti para kadatamay. Nagitilat kakaanakam di pampanunutam. Ay, sus. Masapul nga agbalin ka awa, Iskardo. Amumait nga awan anak ta. Sinun to kumangay ti mga iwan kanyata? No, kumapsutan. No, saan adagiti kakaanakan ta? Nasaya atak mo kadagiti kakaanakak. Ang saan kumakasta nalabos mo ti araramidam. Ay, basta kasto'y tiwagas ko lakay. Tapno saan dakto abaybayan dagiti kakaanakak. No nasimput ka kadakwada. Saan da kanto abaybayan no kumapsut kan? At least, uray awan anak ta. At dadapay apagkamangan ta. Masiguradom nga raw nga aywanan da kantawan no saan. Ay, siyempre mabalinayamot asaan. Kayat dagdag iti kakaanakak, Kardo. Kaslasyak ti pudno nga inada. Ante, kayat yu ti agbits? Ay, wala kaanakan. Kaano aya? Ura itan ano kayat yaw? Baka lang langoy kami ngamin karag iti apu ko yaw iti swimming pool kan beach, ante. Sa beach resort ti papanantayaw. Ay, sige. Mapantayo. Ang magayam ni Uncle yaw ta napan nagkarpintero. Uray saan nga umay ni angkulan. Datay latan karag iti kakabsat ko karag iti pamilyada. Sige nga ron. Tay sa ganak ti balonek abadok. Aggasolina tayo pa yan, tay. Ikanda kiti 2,000 paggasolina. Ala nang tay, tanay, agur-uray ti gasolin pa, huy. Mabit lang. Adoy. O anya nga, nag-enjoy kayo matlang, ubing. Okay nga, Rod. Agawid tayon. Inton maminsan manan. Hindi kayo nga, ante. Nag-enjoy kayo matlang. Betty. Ay, nabanugak pa'y kiti naglanglangoy. Anang biting, daytuyan ti mabayadan. Ay, itan mo ka ni ante Siliang. Ay, kataan yung data mabayadan, ante. Nasurok mat asing kumilda hitay. Ay, sino ti mang bayad siya?
Katuan ante. Da kayo kay dimot. Asino pa ako mga ay kat da kayo matlang tada kwarta na. Anya? Saan yung imbagbagamot ngamin? Kasanon, no, sana ka nagitugot iti kwartak o di awanan ti pagbayad tayo. Ala, sa nabali ante. Ta, nag-enjoy ka mo eh. Kano kumapsot kan tao, di da kabaybayan. Ay, Wen ante. Puno ti imbaga ni Manong Marso. Ado kami to nga mang taripato kanyam no nakapsot kanton. ay, naimbag nga rod. Taadda kayo lata akakaanak ka, kiso naragsakak. Nga uray awan anak mi kani Uncle Yo, naragsakak lata. Taadda kayo amang ipatpatag kanyak. Wen ante. Sanda kayo nga baybayan. Promise. Papanam silang. Mapana ki Jay Bangko. Imawag ni Jema akaanak ka. Kasapulan na kanuti kwarta. Intaray da ijay hospital ti anak nataag fever kano. Pati ti ornong di bangko may ibusan. Nagbanno kami di abroad day jay. Ngam di mo samit maramanan ti bunga ti nagbanno kam. Hindi ka man nagpali na kontrabida, Cardo. Baybay anak laeng ka day. Kasapulan dagarod mo't titulong. Ado kayo mat akakabagyan da. Kasla si kamot lati amuda nga asit kan bakay. Ada bak nang akakabsat kan kakasinsin mau. Umasidag damot kumakadakwada Sana puro si ka. Siyak nga road ti kay kayat da. Ti paborito da nga antida. Baybay anak ka dila. Kasla anak kong dagijay. So baybay anak. Iti kayat ko nga ramidan. Ta isagsaga na aklaeng. Ti panagbakit ko Tapno adan to mga sikaso kanyak no bumakita. Anawan yun ni Uncle no kung kontrahan na kayo, ante. Kontrabida nga ron da jala kay. Masurunak. Tunkuan pinadawa kun. Manupay ay ati kwartayo iji bangkaw. Ado pa'y mo't nasuro ka 200,000 ti kargana. Ni, ado pa yung arod ante. Alam, agyan kayo diti balay, da kami timang taripato kada kayo, no, bumakit kayo una yun. Ado kami, ang mga sikaso kada kayo. Ngamita, agyan kayo pala dito balay. Mala nga raw ta ibaga ka ni Uncle Yo nga agbakasyon naklaeng dito'y balayo. Agbakasyon nga ibagbagamat silang. Karuba tayo lang da Marso akaanakam ng bakasyon ti ibagbagam. Kaisumay, apay masapul aya nga adayo a lugar ti pagbakasyonan. Sana mabalay nga agbakasyon iti kabaranggayan kasta. Anya taramidem ijay aya. Imbes asak ti asikaswam tasak ti agtrab-trabaho. Ta ureg luto ken aglabalaan. Ay, awan ti magimulakken ka, Cardo. Tabaka umununa ka pa'y amatay ngam siya. Iswa sorry. Angam agnaedak pa'y laeng ijay balay ti kanakak amang ipatpatag unay kanya. Adan ni Isileng, Marso. Apay, anyat gagarayo kanyante, apong. Agdawat ako may ti kwartana. Ay, awan niya ante, primwar. Ay, kwa, ada na kay baga kanyak nga da dito'y balayaw. Dumawat akla ko may ti paggatang ko iti agas ko. Awanan kwarta niya ante, inibus yun. Namin sal mala di mawat akong kwana. Pumanaw kayo na pong, awan maalayo kanyante. Kwartayo man ante, gumata nga kiti pyesa di lugan. Ay, ne. Kano inikan ka man dan idikalman, Marsaw. Naibusan Nagnginamot kami ti pyesa ti lugan, kan ado ti repair na. Ay, sa payawanin kwarta kon, tadi mawa mo da bete kan je maidikalman. Apay nga intedyo amin na kwartayo. Dito'y balay ti ayan nyo, ngam tila pangtadan nyo ti kwartayo. Ay, pasensya kan kanakan. Emergency ka no nga mente pangaramatan da iti kwarta. Pat-pat yan yung matdagi jay. Rason dalang da jay. Ala,
mapan kay nga roda ni balay da. Tay suda mat gayam ti pangtedan nyo ti kwartayaw. Ijay kayo ngagdaod. Anya? Ayaban kayo kumaijay balay, ante. Ngam nagipit may. Basit ngamin di balay may. Uray siya kante. Basit di balay me. Agsubli kayo lang anak ni Uncle. Sige nga ro din. Una, sige nga ro. Tagawid akon kakaanakan. Kahit naibus amin na kwartamaw na di bangkaw siling. Huwag nga ro lakay. Naikimus amin na. Tadinawat amin dagiti kakaanakak. Kahit ita, tang naibusan ti kwartam, di na kan pagan-anaw dagita ipatpatag mo unay, akakaanakam. Karto ay. Sa dakalaam-am mo no ada kwartam. Ngam no awanan kan, di na kan pagan-anaw. Oh, ayan na nga, tayo ko na mataripat punda ka. Adi na ka baybayan. Abugan na ka matag. Huwag nga ro awan. Andiyan. Diyak laing pagaro pakas dya iti arabitin da kanyak. Dadapay ka sa pulan da kanyak. Kunamla da sino da nakaamamo kanyak. Agamita ta na ibusan ti kwartak. Tinakmut pagan-anon. Saan nga min nga amin anasaya at ken ka ket pudno. Ado ti plastic wano agin ko kuna itan bakait. So di ka basta mamati latan. Uwan nga rod kunak no isuda ti mangisakit kanyak. Agam saan mo't gayam. Si kalat tagayam nga asawag ti pudnaw amang ipatpatag kanyak lakay. Uray pinanawan na kiti sumagmamanong aldaw saan ka aginura. Adamot basit pasugnod ko basit laeng. Ta patpatgen kalat tang asawak. Agyabadag lakay. Uray piki abang banglaw ken naging pisakalugong ti pasalubong mo kanyak manipod abroad. Ra inted mo ket ngarod amin ka dagiti kakaanakam ken kakabsat maw dagiti insangpet mapasarabaw ayos lang kanyak dagita. Maaw-awatan kalatta ta asawa ka ket ngarod. Ay ayaten ka nga asawak siling. Agyaban ako na Ricardo. Ay ayatan ka ba't unay?